Awuzake selibikele hlobo zami singena ke unyaka entsha unyaka Ncwabakazi namhlanje sithi 2 August live kwenzakala manje ngihamba ke lobongana sibanda umdaweni haya ndinwa ngambele ekhaya ngigijima ke ama-twins ehleze emotweni phandle lahluba ama-twins ami ngithanga la le ndawo zabadala hlalani ke emotweni lapha lelale xa lelala hleze khona siyasuka sitravela futhi sihamba Kim Nengu njani ngiyakubelela uKim Nengu othi-ke mina ngikhuleleke emabuthweni koBulawayo ubaba ke bevela khona ke eMashonaland umama ke intombi yakoGatsheni kuNdlovu msakazi ke abazali bami bahluphene kakhulu ngemva kokubana ke ubaba wathola ke umama kuthiwa wathola umama elele lo malume ayesithi ngumalume makhe kodwa kwakulijaka lakhe lathi sasikwazi ukuthi umalume kamama into lesasesikolo mina ngamfunda ke eNjube High into le yahlupha ke ubaba wacha ke umama ke wamephula ke ingalo wagcina ke umama esekuba paralyzed ubaba wabotshwa ke wagwetshwa ke 5 years eKami lapha ke apika wagcina ke esezaphuma kwasothiwa ubaba uzibophele ejele wafa umnyaka lo ke umnyaka ke ka 2007 angeke ngafa ngakhohlwa umama ke ogcina esichiya ngomnyaka 2021 kwapha iCovid siphela kodwa ubulewe iCovid ngibuhlungu emsazi ukukhumbula ke abazali bami ngicela ke unchallenge izingoma enthembu yajabulisa umsindo loluzwayo kulabantu abaningi kabi lapha ke studio sethu ke namhlanje silobhongs lapha lengamangali okwenzalayo kunzima ngicela ke unchallenge ingoma kaMtukuzi ingoma ya uthi ayithanda ke ingoma kathi Dzoka uyama ngithi uthe Dzoka uyama ngithi mana sibone ke ingoma yakho kutholele ingoma yakho ke wena mlaleli wethu ke lapho khona lesi sikhathi nasi ingoma kaTuku hoye right Oliver Mtukuzi wenza kuhlelwa ngisakhumbula ingoma ke yake yahlupha lakathesi ke lokhu ikhathaza ngovela ke kumTukuzi Oliver uSamanyanga ke sibone ke ingoma yakho asikubeka ngathande Mandiona
matikuora mandiona kusviba matikuora kundiona kusviba hunzi kuora kuora kwemunhu kuri mumwoyo kusviba kwemunhu kuri mupfungwa kuora kwemunhu kuri mumwoyo varume kusviba kwemunhu kuri mupfungwa funga dande kudzoka dande rasiwa dande kudzoka dande ndafunga dande vakomana ndafunga kwedu kufunga dande varume ndafunga kwedu ndafunga dande vakomana ndafunga kwedu kudzoka dande varume ndafunga kwedu ndafunga dande kufunga dande ndafunga dande kufunga dande ndafunga dande vakomana ndafunga kwedu kufunga dande varume ndafunga kwedu ndafunga dande vakomana ndafunga kwedu kufunga dande varume ndafunga kwedu ingoma phela ke Oliver Mthokozethi ndafunga dande dzoka uyamwe wize ke kuhlelo ngisakhumbula siyabonga ke Kim ngokusibhalela kwakho uhlelo yilo lo ngisakhumbula ayibuye ngokusheshsha ke eyakho impela ke vela ke kusambulo Chum sizalona siyakhona leke umnyambambile ke enkayi nangikhule ngafika kubulawayo sebenza ke kwenye ke inkampani ke okuthiwa PG Timbers kanje kwale company njalo ngasuka ke lapho umsebenzi wami ngase ngicabanga ukuthi ke ngilubhekise eGoli ngemva kobana ke into sezibheda ke eZimbabwe lapho emvike ngahlala khona ngendawo okuthiwa kuseBeria ngisebenze kuhle ngiseBeria lapha lokho ngisebenzela irestaurant kathi ke mina sengikhombise ke umfazi omnikazi kungasona umfazi wake ungitsheri kuphela abantu bangiplanela ke chisa ukuthi bangibambe babuya lapha bangithatha bangikidnapper bangihambisa bangithatha too good endaweni okuthiwa kuse-Uval ngamanager ke ukuthi ke ngiphume kodwa sengolimeleyo ekuphumeni kwami lapha ngazama ke ukubana ngiqede ke umsindo ukuthi ngihamba ngiye-revenge yikubuya ke ngithatha ke lona omunye ke ngigwaza ke omunye wafela lapho ke umfana wecholocho ngagcina ngibotshiwe ngaphika kweminyaka ka-87 hayi ngaphuma kanjalo yimusambulo Chuma ngilapha ke eSouth Africa ngihlala khona ngibalekanga kodwa lona ndoda swayelo samadada hey leli bizo nyalizwa lizidezi ukwelusa amadada hayi nyalizwa leli zidezi lizwi lakho lotokwelusa amadada ukhanya ke sinto yangikhona kodwa sithi ke cela ngutshayele izingoma ezilandelayo mangasibona nguthola iphi ingoma ke ukhethe zabanengi mangasibona ngawuthola iphi ukhethe ingoma zaseMzansi Africa ezeZimbabwe zikhona yini bona ngane ukhona uthe uthanda amasolo lo Soul Brothers ngayithola ke Soul Brothers bona sibona ngayithola ke Soul Brothers yakho uthe uyathanda ke Soul Brothers
kodwa ke into esiyawenzela lana ukuthi sikudingele ngokusheshsha okukhulu sibonke ngawuthi leso bra xa libhala likhethe ingoma zibaningana ukuze lami kungenzele kube lula labantu abahleka ngapha ngamali ngazinhlanya zami ke ezikhona apha ke ezishwekileyo antazi ukuthi abantu asikababhede kwasena into ukucela ke amasololo the Soul Brothers of South Africa ingoma Ntokazi. Uyashelela yaze lentokazi kuzeluwo yesweni umzimba wonke uyashelela mangithi ngibheke yashalaza ngibona ukushona welanga mangithi ngibheke yashalaza ngibona ukushona welanga ungabe bambu zoyicasula ushela njengesishimane yashelela yaze yayinda lentokazi kufuzela uboyesweni umzimba wonke yashelela mangithi ngibheke yashalaza ngizobona ukushona kwelanga mangithi ngibheke yashalaza ngizobona ukushona kwelanga ungaboyibamba uzoyicasula ushela njengesishimane naso ingoma lentokazi vela ke kumasololo Soul Brothers uyizwa uhlelo lakho ke ongisakhumbula siyabonga lina lonke libhalayo emphethe manje ke ngumlaleli wethu uThambani ke lo umlaleli wethu ke mana sibona ukuthi ngubani onguJohn Madwala qala ukuze sibonge sakoMadwala ngasikhona hayi ngajabulisa John Madwala uthini John Madwala right John Madwala uthi ngiyakubuyelela ke mfowethu siyabonga ngohlelo ongisakhumbula ikhumbula ke umnyaka ka 2014 lapha bengisekhaya ke eGwande eMadawundeni kwehla ke umnyusisi lapha ebusuku esithi ke novela ke South Africa ngangikhona phana ke ngase ngihamba ngemoto yami ukuchayela esithi uye eManama emakhaya ngihamba lapha ngambiza athi ngawuhambisa unganika ke i100 rands
ukuthi ngeke uchiya khona. Ngaleso sikhathi yayingane nenganyana, wavuma la usisi-ke ngamthwala ngemota sengimusale lezi zikhoma zakhe. Sahamba-ke imota lami ngihamba semphosele usebenza eSouth Africa ema-kitchen. Ngamkhakela lo sisi-ke lanxa ngambona ukuthi ukhathele, ngathi-ke wathi umkami-ke use-South Africa ngemzini wami lapho kulezi sebenzi khona. Ngafika ngangigeleka ngatheleka-ke egumeni sangena emzini wakhe ngaphaka imota. Ngase ngimtshela ukuthi-ke imota yami ngani iyambuluza ukuhamba, wantshela ukuthi hayi ngingazilalela. Wathi usakayegeza, hayi wageza umuntu wenkosi kuhle kuhle, wabuya sangena-ke emacansini. Hayi lami ngazama ukuthi ngimpraise, ngachaya umsebenzi ngoba lothuli. Wakhuluma ukuthi-ke mina ufuna ngangiyavikela kodwa ngangelakho. Ngase ngibuza ukuthi awukho clean yini. Wabe sithi yena-ke uclean. Salalana kanjalo. Ngathiwa-ke ekuseni vusa imota sengilubhekise khona-ke eGwanda. Ngatshela umfazi ukuthi imoto bengifele khonale kweSingleton nje umuntu ochovayo. Ngafika endlini yami. Hayi-ke msakazi-ke asokuhlanza following day. Ngagula nganenyongo nganengilala isisu sangiphatha. Ngithe kunjalo-ke ngagijima ngagcina senginatha amaphilisi ngaya-ke eclinic. Eclinic abangenza ama-test bathola ukuthi-ke hayi lapha sokurong ukhanya sengithethe i-STI. Bantshela ukuthi kumele ngihlatshwe injection ngiphenduke futhi after 6 weeks. 6 weeks ngaphenduka ekutestweni lapha ngasengitholakala nge-HIV positive. Angeke wazi ukuthi kambe ngangangithole kulo muntu kumbe ngavele ngilakho. Ngeke uhlana lo mama-ke yahlupha indaba kodwa kwenzakalani. Kumama ngasemtshela ukuthi kuthiwe-ke ngamtshela umuntu omfazi ongafundanga, ngamtshela ukuthi-ke kuthiwa-ke ngile jaundice. I-jaundice liyathelelwana ngicine sibesebenzisa ama-condom. Ngoba ngazama uvikela umntana abantu. Kodwa-ke wahlala naye wathesta watholakala u-HIV. Ngazange ngimthinte. Manje uthi ngazi ukuthi ngithethe kulwana umama kumbe ngithethe kunkosikazi. Khonapho ngaphiceka-ke. Ukugcina ngehlukana lo mama unkosikazi ngisemaphilisini ehlelweni senginomnye umama engilaye. Lakathi sangikwazi ukuthi wanika lo mkhuhlane ngubani. Habe! Cela-ke ngitshale izingoma lezi. NguJohn Madwala. John Madwala. Ngiqamekelo lo uzawuphamanisa ikhanda. Kwathi kwavele kwakukhathaza. Ay. Uyakwazi ukuthi-ke abantu basuka besecina becimeza. Nxa sekubone izinto sokuthiwa hayi wena-ke uclean umuntu, hayi wena buye ungene unjalo. Madoda into khona ukuthi-ke sokwawonakala. Yena-ke kudikele ukhethile ingoma zabanenganyana-ke mfowethu. Ingoma zakho ozikhethileyo sibona ukuthi ukhethe ziphi. Wena-ke ukhethe ingoma zesplash. Yena-ke ngikutshele-ke le ngoma le engithemba ubana-ke iza kujabulisa-ke lapho khona ngalesi sikhathi. Lawe bhala-ke yakho-ke incwadi ize ngokushesha ubhalele ngapha kuhlelo ngisakhumbula. Sakutshela loba yiphi ingoma oyifunayo. Ucela ingoma zesplash. Wena ngithemba-ke le iza kusukumisa ikujabulise. uDenny. Let the people start to follow me.
Ezichaze ke loba ngani ingoma ingoma evela ke kuDaniel Chanda ihamba leqembu lakhe leSplash hlelo ngisakhumbula bayabhala abantu sizokele ukuthi ngibani lo ngisenziwe kunjani senziwe moya uthini senziwe moya mina ke ngisuka koBulawayo lapho engile khona esiphakeni ephumula ngafunda ke Townsend High School Townsend High School lapha bekukuhle lo mnyaka ngaqeda umnyaka 1996 le into khona kwakunzima ke impilo kodwa sasiphima labadala ukugada kodwa sacela ke sesigada ke emchoveni mahala ngacela ke ngikhomba umfana ke omchova udriver wokuthiwa ke ngundaba wayesuka nami ke angithwale angangijile ebhasini azengichiya khona le e1000 senzela ke ukuthi ke ngithwale mahala ngithele nama chips ko sunflower nqambela ngikhaya undala nowathinga ukuthi kube ngithwala mahala ngakusebenzi kumele ke athole ke igwayi wathatha ke kwelilanga wathi ya kobhuti wakhe emakhandeni lapha siyagwetshisa khona wathenga ke drink wathwala itarino imbodlela nechile nescrew wathenga nama biscuits safika khona ngale ke wangincela ngayala wasengibamba ngamandla ke wangilala wangiqeda untwana bami akhala ngalelo langa ke msakazi sizwa ubuhlungu njalo ngasithi mina ngifuna ukukhula ngize ke ngithathe wasuka lapha ke ngombisela ke ngikhaya wawathi inform yami yayilegazi sa ayina ayina yawoma ngoba yayile egazi ngafika wandropa ke duzane la ngikhaya ngafika ngikhuluma mambuzo ukuthi indaba ke ngimanephu ngaqondakali ukuthi vele kuyini ngazithulela ntshelanga umuntu ngabuyela ke kunjalo wabuyela ke ngilala wacina ke ngibamba isisu ngo-October sibhala noNovember ngabhala nzima ama-exams ngihlanza kodwa angafuna ukukhuluma ukuthi kuyini ngingakwazi ukuthi kwenzakalani kwaze kwathi ke u-anti ngamtshela ukuthi ngenzeni abantu wathi wantshela ngiyabona vele lesisu wangithestisa wathi usulesisu wena zavala izikolo ngoDisemba kwabuya ama-result laphana ke ukuthi kanti sikutshela ubaba esekhaya lo mama kwabanzima u-anti wathi kumele bayetshelwa ukucina sokuseyakhulunywa ngapasa kuhle kodwa athi ngiye u-4 5 kwasekunzima ngizithwele wahlanya ke mdala ngontaka angakwazi ngazaze emakhanda abehlale khona ngathunywa ke la u-anti safika khona ngale wayala isisu ke unda ngakhulisa ke umntwana wakhula umntwana amsekhulile selijaha elidala kade esinyabo ngathisa ngithe ngutshele isigigaba sami esangehlelayo ngomnyaka 1996 madoda umntwana kontaka ndase ekhulile undaka uthaso wafa senzi wafa umntwana engazi kodwa wasesithini ngicela izingoma wakhetha ke ingoma ezijine ezinengi ngasiphose ngawutholela ke enye ingoma ezake zashisa phela lolu hlelo ziyachaya zake zashisa ingoma kodwa mana ngiyakuchayela ingoma ukhethe uthe wona ufuna ingoma lana ethi hamba ntombi sike sachama so brothers but wena ufuna lana ingoma ethi hamba ntombi i-album lana uthiwa usibale nyamasolo the Soul Brothers of South Africa hamba ntombi nanga masolo
bayobona banamehlo elili hamba ntombi bayobona phambili elili isitho sayo inyathela ngabantwana obheka ukuhamba kwayo akuzime ziyahlela obheka isitho sayo inyathela ngabantwana hamba ntombi bayobona banamehlo elili hamba ntombi bayobona phambili elili Ithanda usemncane sewuze wakhula elili obheka ukuhamba kwayo akuzime ziyahlela hamba ntombi bayobona banamehlo elili hamba ntombi bayobona phambili elili hamba ntombi bayobona banamehlo elili hamba ntombi bayobona phambili elili sokuyidlala lokho lobongane besijayiva ke lapho lobongane sakhohlwa ukuthi ke ingoma iyaphela. So brothers, uthando semncane mana mbambe ke yomnye ke umlaleli futhi umbukeli kumlaleli. Can you like our page as a teaser on YouTube? Please subscribe, share it, follow it, so that ube nabantu page ungachilo. So ezanjani langa lihle mazwi ngiphethe yakho wena ngakunjani. Mina ngibuye lapha ke South Africa ngomnyaka ka 2011 afika ngahlala eSouth Africa impilo yakho yabanzinyana ke mfowethu usuke ngevakala ukhohlwa ngomhla ka 11 September wonalana umnyaka ka 2011 lapho ke ngathi ngisejaradini ngiphansi wathutsha ke abafana ababili bakhipha ummenze bathi ke ngibange umsindo bazangibulala ngazama ukuthi lisa nomnyohlo mbamba ngentamo omunye wamvala emehlweni ngelembu bangihudula bangidrekela kwenye ke umkhukho khona phana eduze abafana lana bathi ngile mali ifoni ngaphi bayithatha ke ifoni yami omunye wasika ke iphenti lami engqamba wathi uvula imlenze wangibamba ngabacela ukuthi basebenzise icondom bangibhenya bobabili bangigcina khonapho ubusuku phose bonke laba bafana ke babaleka sokusisa ekuseni ngantshaya umoya ngihlalele ke mina ngisizwa kuchisa okuchisa ngasetelanga la khona ngadinga banziswele ukuthi ngingapha abantu kanti mina ngikhona bemuva eduze laba bafana bazama ukuthi babadingisise ukuthi ngobani babaswela kodwa ke accent yabo kwangabafana bekhaya ngibuhlungu le bandithatha ke kuseni bangisa kudokotela esibhedlela seHillbrow lapho ngafika ngabhadalisa khona nikwa namanye amaphilisi la ngathesa into le yantraumatizer angitshelanga umuntu ekhaya abazali bami ihloko zami azikwazi kodwa kudle ngulaba kwethu kuyinto embi ukubhinywa umuntu wamaziyo kubuhlungu kakhulu la ngathesa ke
ngehlule ukuhlala amadoda ngabuya ngiba lolaka ngicine ngisehlukana nawo yimi kolanga elihle mazwi obhala elapha eSouth Africa Braamfontein not Bloemfontein kulo Braamfontein I think it's a Jozi if ngaphamanisi ubhala lapha ke uma silanga elihle ngoba lilanga elibi mntakwethu very sad very sad sorry sure ke hlobo sami kubi yazi especially umuntu wakhona they got away with murder, they are still get away with it ngoba kula muntu ke owazi ukuthi ke kwahamba njani lokuthi ke sibachaze simbambe lo muntu kwesikhathi uyahlala naye lapho awumazi kodwa wasukhetha ke ingoma zabanenganyana uthe ucela ingoma yachisa kakhulu ke ngiyibona ingoma ke iyachisa namhlanje ingoma evela ke kuntombazana khona ke South Africa ngithemba ke uzayijabulela nasi ingoma yakho Epini Kelly Khumalo Amathemba
hayi awuphanjazwa nguCleo lo Cruise bangena khona babajayiva bakunguthanda ukujayiva entweni zethu kodwa siyaxolisa bakwethu uhlelo ngisakhumbula sitshalo langa elihle kamazwi langa siyabonga kakhulu ingoma lana ke tempini ikela ke sibaleke vela kuDumile Chabalala nangazudumile bona boze ncube lo Dumile Chabalala weDumile Chabalala wena ungabe Dumile Chabalala ngabona oya ngisengland Dumile Chabalala usengland ngihlala ke endaweni okuthiwa kuse Stockport eTuzaland eManchester ngiyakubikelela ke mfowethu ngithi uhlelo yilo lona ngibile lapha nginonkosikazi ngomnyaka 2006 sahlala kodwa siqasha uhlupha nomnyaka 2008 mama bengasangihloniphi engasangenzeli lutho lapha ekhaya even nxa seqansini ebengumuntu othi udiniwe ukhathele lanxa sesithi siyayenza ngemsakazo uyamazi umuntu wakho umuntu lo ngamthatha ngo1999 kodwa ke yafeda ke lawo 2007-8 alaleke eyenzela lokalothi uyangenzela nje ukuthi ngiqede sathalale phezulu kwakhe ngenze yonke itayile uzaziyo kodwa ke lapho kuwe ingathi yamphendulela lapho nguvuma lana yini ithi yajala yini ngephamsi ngiyavuma yini kodwa lokho angenzela khona ukuthi kajikijikise ngaphansi awa wathula umuntu wenkosi kanti uhamba njani Simomo hayi si yenzeni ikhisi ahla vela ahla atshekese umloko wakhe eceleni vela ngafuna ukuthi umkhisi ngathi hayi ngubonile sabanjalo kwabanjalo lami nxa sengibamba mama nje umqamelo ikhisi khona apha ke entanyeni lekhanda emlonyeni engasamfuni xube ngisaxubha ngisenza umatswathi imembe inyanuka kodwa ngazwari ngageza phela ngenxa ngageza ukuthi imembe ngiyathola umuntu wayekele ungeza hayi 9 10 thando lwaqanda uyazi umuntu ngithe ngibuya kona ngo2010 ngoNovember ngathola kuthake umoya endlile wesirenta esechaya phansi besihlala ke dula leLondon endaweni othiwa seSlaw kwathi kwaphela nje ngamdinga ngamswela umuntu kanti sehamboya ebangani wathi uselivini cela ukuthi inamba zami namba zakhe ngidilite la uzadilite zami sithi umntwana chise ekhaya oyedwa usakhulile kwaba 6 years ngabathe ngoneni ngenzeni umuntu wasabamba umthina sebemyengile bamkhombisela amaNigeria obhare hayi wahlanza namangongongo kwaba isikhathi lokho engabonakali sizothi uyagida yonke indawo ngachayisana laye kwenye ke ishow elaliyenzile ke eLondon ngambona ngamba nengongongo lakhe ngazithulela hayi kwaba kuphela kanjalo bathi into ekhona ukuthi umsakazi ke uhambile esiye eNigeria lapha afika ashonela khona uvele eNigeria ngo2020 yimi ke lapha ke obhalayo hayi madoda ya esenomntana eNigeria lapha afika afela khona yimi uDumile Chabalala Dumile hayi siyazizwa lezi ndaba hle sizibona mfowethu kulokuthi umuntu aphumele egcina athi ngasakufuni kodwa ke naso ke sesiyadobha cela ke ingoma ethi ngeke balunge ngizayithola nje ingoma kodwa ngeke balunge cela ingoma ethi ngeke balunge iphile kanje ngeke balunge ngeke balunge siyayithola yena ngeke balunge ngeke balunge ay sibone ungeke balunga hayi bana ngutshele ke bona ngiyathola ke uZax Bantwini la ungane ngamthola bana nguthi nasi ngoba phela uZax Bantwini abasekho sha
basicede ngoba kusobala lolu thando ngeke lavalwa ngobala ngeke balunge ngeke basicede ngoba kusobala lolu thando ngeke lavalwa ngobala bazondiza ngemishanela bathakathi basufita mina noteli wami sizihlalele phongo bazondiza ngemishanela basufita mina noteli wami sizihlalele phongo Hallelujah. Ngeke balunge. Ingoma emnandi kakhulu ke. Ingoma sichala ke umlaleli wethu disimbone igama lakhe. Udumile. Kade ngibani umlaleli uthi simchale. Okay, ngudumile Chabalala. Siyabonga Dumile Chabalala. Mana sibambe evela ku Fortunate Mthethwa. Fortunate Mthethwa email yakho siyabani. Kunjani Fortunate Mthethwa? Ngiyakubikelela. Fortunate Mthethwa ubhala engapi. Siyabona ukuthi sibale ke incwadi. Ngithanda ukubingelela ke mfowethu labanye bakho sebenza laba. Hayi ubongani uyaphila. Wena ke Fortunate uthi ngikhumbula umnyaka ka 2012. Umnyaka 2012 ube umnyaka onzima kakhulu kimi. Ngafela umama ekhaya wafa ethulunywe inyoka vela ke elupani. Ayibonakala ngale yakhona wabonakala umzila wakhona wafa kabuhlungu mama. Ngathi kubonile. Wathi ngo-2013 ubaba walandela ushade stroke. Saqalisa ke ukubhoda sisiye ebantwini sizama ukuthi kanti kuyini. Satshela ukuthi ke bagadlwa laba bantu babulawa ke umama omdala elomhawu nentesilazo. Sadubeka sayizinyangeni sabhoda sanuka le mithi ukubana ke sibisele. Sazama ukuthi sibisele salungisa amangcwaba. Wahlala isikhathi lokho kunjalo ngezakalanga lutho.
kwaze kwathi ke ngo-2019 uma umdala ke wabuya ke esikhova emzini wakhe safika sakhala ngokuthi kwabantu mama umdala waphuma endlini ke wathi waqasa ukuhlala khonapho lakathi siyahlala manje usisi wami omdala uthi ngcono sambe ebantwini anisamba khona abanongusumama omdala ukuthi ke babisele bamkhulule ngoba sehawulisa uhamba nqunu ezisidla nekaka zakhe manje ke mina angimzwele ngoba ubulala abazali bami siyaxabana lo sisi uthi kumele sibuyele khona umuntu lwana wathi ke akwazi ukuthi engalungisa uthi ke alongisa umdala into lana ngabuya kithi manje usisi uthi hayi yena uyakhuleka kusoze kubuye mina kamfundi ke msakaze ngifuna ukusho into yangikhona njalo sengabuyela kugogo lwana ukuthi vele angalaleli umuntu ngihamba ngamnike enye i-2000 rands ukuthi angabiseli ngoba usisi wami lokhu ezami kuyakhona siyahluphana abazali ngalandelwa abazali ngenxa yenja le ayihawule aze kufa ngoba ke wambulalela ihlobo zami ngiyadubeka ngilapha eSouth Africa yena kakunanzeleli lo sisi wami lokho sizizwele komuntu vele angimzwela kancane ngicela ke unjale izingoma uhlelo ngisakhumbula emadoda kahle lapha khona inyanga ezithaka ngama abantu basitontshela lapha siyaswela abantu basitontshela abanye bezinto ezingayisizo kahle lengasiza ngani bakithi lathi siyafuna inyanga ezilemithe njalo kunini sitontshela hayi madoda hayi zamanini lisincede babhalile ke abaningi xa usibhalela ngapha usibhalele ezachis@hotmail.com sibone ukuthi singakutshela yini so thank you very much lilelibhala libhale straight likhethe lengoma zibe nengi siyacela likhethe lengoma zibe nengi kodwa ke ukhethile ke ingoma kodwa zabanenganyana ingoma engikutholele yona mana ngikutholele ingoma engithembana iza kujabulisa evela ke uLucky Dube ngiyayithola yini ethi remember me ikhona bona ke ikhona ingoma remember me balasela ke ubongane umdawo lesibanda igabula ezachisa sibanda hlaneni kwelizayo god bless you sabangakho bye bye